Kanegedek All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bokongsan jong ko kubor mentaga step. Ya kejing persang bat jing pen kreak na kebenta kejing ai tika yada na kejing pang COVID-19 la penlong hakeri berokawai nin kesngi. Kejing don kibakot na kejing pang COVID-19 he India kala kio syaka kendai pun reo point IWR na kesispa. Bat ke Sarkar Arunachal Pradesh kala rai ban plebiang ye kejaka pule hakikerdan bakam shalor na ukasan terek mentau benai. Kal kubor ke babnia. Ya kejing persang bat jing pen kreak hakeri berokawai na kebenta kejing ai tika na kebenta kejing pang COVID-19 lale nin kesngi. Lale akne de kejing tumu ban pet igilat jing pen kreak yang kene kejing ai dawai tika. Lale ban itu igijing bat kilat ban weng yaki haswa ban pen trekam me kejing ai tika. Katanat kokot kakya ke Sarkar Preng kala penlong ya ke mock drill halor kane haki arspa prapsan teli kijaka bat lakmi lenti ba anla ban sedang no asyan ya kejing ai tika. Kane kala long haki shispa arpsan teli distrik haki jela bat ki union territory boper jongkari baken thom haki jaka sor bat ki jaka nong kendong. Ya kejing persang nega dry run halor kumno ban ay ke dawai tika na kebenta kejing pang COVID-19 onda ladap shna shishaya ka lapen long hasilong nin kesngi. Lapen long ekane ha Ganesh Das Hospital, ha Negrims, ha Renja State Dispensary, ha Nazareth Hospital, bad ha Holy Cross Hospital. U Principal Secretary ketenar kakot kakya u Sampat Kumar ulalet jengo ya ke Negrims bad ka Ganesh Das Hospital ha kebakinong tre ketenar kakot kakya akila batai benia alor kumno banle ondala de por ban ay ke dawai tika Shakibrio. Kila batai bakane kanwan ra ka jing skos kem haswa ban poi por ban ay ketika. Kajing dan kibakot na kajing pang COVID-19 he India kala nang kiyo bat menta kala poi kendai pun rio point IWR na kasispa. Ha kabahado menta kumba kendai lak ngut kibriyo kila kot. Ha ki arpusaw kenta tambal led kumba arpu arhajar kendai spa ngut kibriyo kila kot. Kajing don kibayo thamai kane kajing pang ru kala duna bha bat kane kalong uwei pat umau mer ha kajing khun persya ya kajing pang COVID-19 ha India. Ha Meghalaya laingot kibriyo kilayo thamai kejing pang COVID-19 nin kesngi badakine kajing don kibriyo pedang don unuk nyang jing pang hadu menta kalong shispa lai pun reungut. Na kini kilaingot kibayo thamai iwe ide ni kishipai iwe ide ni giropat ba na East Khasi Hills bad iwe na West Garo Hills. Lai puingut pat kilakot nin kesngi. Na kadaw ka jinglong jingman na kajing pang COVID-19 ha Meghalaya bat banshim mikilat jingyada ka District Magistrate ka East Khasi Hills ka lapen mi aku hukum hapo ka kendon shispa saw pusaw CRPC bat ka kendon balay jong ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulations arajar arpo ba an pentre kambiang ya ka curfew made ha ka District East Khasi Hills na do ka arterip kulalengkot hado ka shipo terip kulalengkot arajar arpuway na do ka por khatway bajemen made hado ka por san bajemen step. Kani ko kubor ka Wanshapi na ko All India Radio Shillong. Lai tili kejing belian bangi baru ngide ban buat perkhing banyada bat ban lai na kejing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas na jing dakmat bat kumut. Penjengai iwe na iwe pan. Habay dan lang haju. Saib hai kikti bat betab hai ka kemat bat le kita bunsin. 2 minit relang banilai persya ya kejing pang COVID-19. Naga Shillong Station joko All India Radio ngina beteng biang ya ka kubor. Nakadaw ka jinduna ke bayo thamai ya kejing pang COVID-19 ka Sarkar Arunachal Pradesh kelarai ban plebiang ya kijaka pule hakikerdan bakam shalor bakenthop ki skol ba ki college bat ki polytechnic na do ka santerek mentau benai. Ka Sarkar kala penbenaru ya kesngi sajan kum kesngi plet rekam hadu bandayat bet ke jingnong jingman namar babarosh kata kini kejaka pule kila shukhang kerdat. Ka Directorate of Higher and Technical Education ka jila Arunachal Pradesh kala penmi ya ki kendon bandon kilat jingyada. U Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi henen kesngi ulape mau nong rem jong ke permanent campus jong ke Indian Institute of Management IIM ha Sambalpur ha kejela Odisha lengba ke video conference. Habakrana kene ke jingelang u Menteri Rang Badu ulong banaki khatlai teli ki IIM ha gesnam arajar khatsau menta kari keladon arpho teli ki IIM. Ulong banaki ni kejaka pule jong ki breu ki badon ye kisap onla ban penklaim ya ke Atma Nirbhar Bharat.
Shosho ulaban bagi bapule ka management ha ki IIM kidane ke benta bakrau ban penpau nam ya ki ki basnahi ha karila jong. Ka jing sedangi kam la jong ru kala nang kiu ha kari kat banang mi kisngi laban rap shosho u menteri rang badu kari. Ka Subject Expert Committee jong ka Central Drugs Standard Control Organization CDSCO kalai jing mut ban kemi bat shim ya kirai bakhat do jong Drugs Controller General of India halor ka jing penan kam ya ka dawai tika na ka benta ka jing pang COVID-19. Kalai jing mut badai ban ai jing bet ban penan kam rengkat ki kendon ba perkhing ya ka dawai tika lada idon kam kerke da ka Serum Institute of India ka Bahapune. Kalau ajin mudru ban persyang ban kemi ya ka jing terekam kadawai tika haki klinik kam tam ha kabedai bad uknyang jing pang COVID-19 uba thamai bad uba compare bad la ajin mud ban le ekane daga Bharat Biotech International Limited ka bana Hyderabad. Kalau ajin mudru ban ajin bet ya ka Kadila Healthcare Limited ka bana Ahmedabad ban le ekajing persyang ya ketika ha ka wat ka balai ban kemi la ka terekam neem. Ka India kalala bantek lakam ya ujad kenyang jingpang bathamai uba penlong ya ke jingpang COVID-19 ubalami na ka United Kingdom. Ka Indian Council of Medical Research kalong balale akane lengba ka jingitrailang ki laboratory ka Indian Council of Medical Research. Ya kinomuna balasot na kibawan pai na ka United Kingdom la kami benya abat pitho ya ki jingkala bat la penkerpang bha ya kibawan pai na United Kingdom. Menteri Sarkar Pedang Barim Buta Singh ulaklat no ha ka All India Institute of Medical Sciences AIMS ha New Delhi henen gesni ulada prapun reus nam kerta une unong elam san perthai balarang ba shim latib breusho nado ubnai risau kas nam balalet Buta Singh ula syadiyat kumu MP syakal Lok Sabha la prasamoy ula julong menteri ha ketenat karab karyang ka Parliamentary Affairs ka Civil Supplies Housing Shipping Transport bat ketenat Sports Ula julong ru ulat ke Jela Bihar batu chairman ka National Commission for Scheduled Castes. Ka North East Affected Area Development Society NEEDS kala penlong ya ka jingalap banyakun ya ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng bat ka jingjulor ka Maryang ha nimati ghat ka badai ka jakarung sya ka dolenong majuli ha ka Jela Assam. Ka needs kadai ka seng ka bana Assam ka batray na kabenta banyada na ki jing penjulor ka jing yada ki kena ka bam ka jing le ahok ya ka long kentay long shenrang bat ka jing kala ka jing long jing man ka sun beneng ka mat pedeng jong ka jing lap ka long plat im ki wa plat im ya ki jing im bat la pensko tho pat ba shpan ka jing don kam banyada ki wa la kersha ni ka jing lap da ka Bread for the World bat ka North East Dialogue Forum. Ka Sarkar India kalarai ban sedang biang ya ka jingpen her ki lingsun ha prang ke India bat ka United Kingdom naru ka pratarik menta ubnai. Ya kini ki lingsun la pensange ashwa ha ubnai balalet banyada na ka jing sapriang u knyang jingpang bathamai bat ba compare jong ka COVID-19 ubalami na ka United Kingdom. Menteri Ketenat Aviation ke India Hardeep Singh Puri ulong batang laipau terli ki lingsun kenher ha kashitayo ha prang ke India bat ke United Kingdom hado ka arpulai terik menta ubnai kelalengkot. Kini ki lingsun ni India kenher na Delhi, Mumbai, Bengaluru bat Hyderabad. Hashwa ban penkot ka kubor ha kani ka step ngin penken mau biang ya kimat bakongsan. Ya ka jing persyang ba jing penkre na gebenta ka jing IT kaya da na ka jing pang COVID-19 la penlong ha kari bro ko wei henen kesni. Ka jing don ki bakot na ka jing pang COVID-19 he India kala keo syaka khandai pun reo point IWR na kasispa. Pat ka Sarkar Arunachal Pradesh kala rai ban plebiang ya ki jaka puli ha ki kerdan bakham shalor na do ka santerik menta ubnai. Bat katto ko kubor kalakot akan ka step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Ngipin kan mau ipi kinong ngap bah kapor prabaje ngine so bat ka Delhi station na kabenta ka kubor ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ka ktin Pareng ha kapor prashteng. Ngipin kan mau bah kapor kandai baje na ka station pinio ka kubor na ka thanch telam mingi ha ka ktin Pareng. Kapor menta kaladap praduna san minute.